Assalamu alaikum. Desin TV kanalı sizlerin nazarınızda. Urmatlı görermanlar, biz hazır Ortosay bazarında turabız. Men uşul ötüp bara jatıp bağlardı sizler menen tanıştırıp, özübüzdün Kırgızstandagı jer jemişтерди көрсөтүp koyunu çeştim. Muna bir baykenin tavarları var eken bu jerde. Limon deyt. Limonunuz kança bayke? 280 kilogram. Kilogramı 280. Kiwiçi? Kiwi 335. Urmatlı görermanlar, muna Moskvadagı bağlar menen biyagı sarıştırıp görüңүздөр. 335 so'm. Alem banan kança bu jerde? Banan 110 so'm. 110 so'm kilogram, he? Bananın kilogramı 110 so'm. Biz hazır mına cüzüm. O cüzümün sortu qanday dep atalat? Sortu rezamat. Kança bunun kilogramı? 150 so'm. Cüzümdün bahası 150 eken. Bu damski palçık, he? Bular kançadan? Aldile 150 so'm. 150. Ama o ne de koyat? Aldile damski palçık. Ha, damski palçıktın karası eken. Buldagı 150 eken. Şabdalı kançadan bayke? 150 so'm. 150. Bunlar da 150 olsa gerek, ha? 130. Urmatlı görermanlar, men bir neçe gün murun Andijandın bazarına varıp görgönmün. Andijandın bazarında şabdalı şul Kırgızstandagıday ele 150 so'm eken. Birok al jakta cüzüm gana arzan eken. 60-70 so'mdan. Pomidor kança bayke azı bu yakta? 30 so'm, 25 so'm. Ha, pomidor Özbekistan'da 35 eken. Kırgızstan'dan gelip atat dedi. Muna şonday bağlar, biz Ortosay bazarındabız. Dostlar, muna hazır bugün düşüp, keçirek bolup kalgan mal. Ortosay bazarın görsetip ötüp ketebiz. O kızıl almalar kançadan? 120 so'm. 120. Bulçu? Alda 120. Bu özüz mesni almalar hoş gerek, ha? Almalar kımbat eken dostlar. 120-150 de şu sezon bolgon malda. Cüzümde kımbat eken, albatta Bişkek şahar, çoң şahar. Korolevskiy abrikosu degen kança bu abrikoslar? 150 so'm. 150 so'm eken. Bu alman sortum ne dep koyat elese? Taş alma. Taş alma emas bu. Taş alma. Taş alma dep. Semerenkanım ne dep koyat anda? Bu simirinka bu. Oşonu taş alma dep koyçur edi. Bu taş alma degi de. Aa. Küçük gelip de tegi. Eme tigi oşo semerenka kança? 130 so'm. 130. Bul taş alma 120 eken. Grushovka degeni var eken. Bul kançadan? Alda oşo bir el almada yok. Aa. Kara örük 60 so'm eken, he? Ha bu şunday hazır Vişne. vişneler var eken de. 150 so'm. Hazır men. İyice boş olsun sorayım. Vişne kança eze? 120 so'm. 120. Vişne gilas 120 so'm eken. Bu eme de ne de koyatla? 150. Ne de koyatla? Ablepiha. Ablepiha, çiçirkanak. Ablepiha 250 eken. Dostlar, muna şonday biz hazır Ortosay bazarındabız. Biyaklarını görüp koyalım. Funçozalar turat. Сурайлычы. Здравствуйте, а фунчоза сколько стоит у нас? Фунчоза сколько фунчоза? Какую? Вот этот, например. Вот это 50. А, штука вот эта, да? Угу. Фунчоза 50 so'm deyt. Jer jemişler. Kapusta kança so'm? 40 so'm. Bir штук или килограмм? 1 килограмм 40 сом, да? А вот этот зеленый болгарский сколько стоит? По 30. По 30. Помидоры? Помидоры 40. 40, да? Спасибо. Баклажаны сколько стоит? Баклажаны вот 30. А, 30, да? Спасибо. Мына шундай базарда. Мен савизди сурап коелучу. Чоң савиз канча сом турат экен? 40. Савиз 40 сом экен. Калган баалар му азыркы консервалай турган тигиндей мындай чөптөр, жашылчалар бар экен.
Ошо достор биягы жалаң эле жер жемиш терекен жана баалардын негизинен сурадык. Мына Орто Сай базарынын бул жагы. Козу карындар бар экен. Өрүк как сухофруктуларды карап коелучу. Өрүк кактар 250 сом дейт. О сорту начарактары 150 экен. Бадам 400 экен. Мына ушундай ар кандай бааларда астынан 250дөн экен өрүктөр. Кара өрүк 350 сом дейт. Негизинен чүй өрөөнүндө быйыл дарбыз арзан экен. Дарбыздын килограммы 8 сом, 10 сом дешет. Алмурут канча алмурут? 120 сом. Урматтуу көрөрмандар, негизинен эле базар кымбат экен Бишкекте. Эми мен мисалы үчүн райондордогу базар коргондогу баалар менен салыштырганда кымбат экен да. Мисалы үчүн Асланбапта 1 килограмм бал. Килограмм сколько? Канча килограмм? 350. Гарантия бересиздер да, бул жасалма эмес да. Бал мен тиги Асланбаптын баасына салыштырганда арзаныраак экен. Анткени ал жерде 400 сом деген, буларда 350 деди. Ошондой урматтуу достор, азыр биз коондун килограммын көрүп коебуз. Коон бул сорт кандай сорт деп аталат экенин билбейм. 35 сомдон экен килограммы. Түштүктө албетте арзан 25 сомдон. Бул жакта деле моундай кичикейлери бар экен, 25тен